Hello, Tuni Kukinews in Vezose, Nabonsa in Leb Nahivin, Tuni 23 May 2026 Ahita in, Tunin Zong, Gamsung Tuso Ho, Hiet Tediu Dol Ho, Hilsit na hin Bolkit Nuhitin, Gamdang Danga Kona, Tulai Ta Ahi, Meitei lang hi hen, Ahi la Vaile, Tangkhul Ho lang hi hen. Kukicha te chunga eng sit na dimova azat na AI ho mangcha a hi khatla khat kitu mo theina dinga hi meitei ho hin a phat chenga hi propaganda message picture za chum ho hi a bol jingovin mi khen khat e ho kukicha te sunga hi ata san loi jivin thu hi a hi lau lova ina sei jivin hizi chun ikichi theo ngai thil hi eho sunga dinga thu ki sei ho hi I het nova hi chi ho chu min eho lungel tabanga propaganda agin chat dol khat a hin sei ting le eho hin mi zo sin het hitam ti a hi thu het zo siu hi ama ho hinga hin sei do jiwin hi chi hi ilha sap na khat novin kamu in Nizi chun kaname te ho thil kiti hi ei kama kona pot sa lovin midang hon thudi lo asei na ho igam sung enam sung kipal na dinga asei ho zo jong hi ei hon igam sung hu na ding zo a hi pan la lew han ti pa hi deisa na kaname te ho kahin tep hin tin tu chunga jong meitei hon azat propaganda ahin siamova video azat ahin siamova alim ho ahin ta dova tangkhul ho mi gup keman ho chu hi zat hi akithat tai hitina tai tila mi anakita asana hi chu ko na chu ama ho that hi ti hi khuti hi tia a seiding hung ki chu jing ji pau hi da akisa in tu ni a hi meitei ho hin Kukicha te athi na ho alim ho jong ahin sim kit nova ambulance zat chum to security force ho ta lima hin koi tha pa ita chu AI mangcha photo ho generate ahin bol wa hel e ho hi kimo ta san kit na hi chu loi athi ta hitam athau hitam khuti hitam ti a hi thu sei tam pi umovin igam sung enam sunga vai hom hon thu aseu ti lova hi ahi thei le hi cho hi ehon milham hon mo sei ding ahi pon igam sung enam sung din mon hi tu le tu a hi sentiment asan lai ta hi in hizi chun ahi thei a hi le hi chi to bang thu sei ho a hi neu khat ki tim lew hen ti pa chu avela ka hin tip thei hin tin meitei cm pa in zong hi chi chung changa hi Kukicha te mi som le li ki man ho hi agang thei lampe na release boltawin ti azong hi UNC leader hoi anakovin ama office a hi yata chu thumop na ananei ti jong chu mu a hi in a hi le ipi bola tu a hi meitei cm in Kukicha te mi som le li ki man ho hi hita ahin kho sa thei ham ti pa chu Tuni hin hil che na khat hin neo hitin azi beya aman jong amo sei lo a hi in hi chi a sei na ho chu azi uma a sei a hi za a chu tuni a mi pin I het theina diwa I hin sei do deu aban le meitei hon a news ho cha chuma IRB ni kiman khat IRB ni kene bi hon amanuvin a henovin hiti khuti a lo ta ve ti a hi aza na a hin phun ho jong chu tunia social media chu imu deu a hi in social media a hi chiwa akiman te ni jong hi I chan ge akiman no ham a hi lo le ipj ake ane bi hon anamat nova amani hi IRB hi ta mi ta lo ham ti ho jong chu I het theine diwa hin sei deu wa hi ama sapenin I topic wa ga lut lo han tunia chu Meitei cm pa hin UNC leader ho hi anakova agang theilam penin Kukicha te mi som le li ki man ho chu hlado ovin ti hi cho hi chi ama sa apana ka saitan I leader ho in phateta apan ki la hen lang Kukicha te akiman ho hi
security force escort na hungu ahi in hi chiwa ko na cho eina la pi ahi in a hoti ahi le security force hon tu ni ahi ka mi ka sa Tangkhul ho khutna na pi do wahi ti pa hi anaki kima phin han lang phateta aki ding det han lang government hi nasata pressure ki bol han lang hele tu ni ahi hi chitobang boy na ho hi kilham peijing dinga hi mu a hi in a hin la hi chitobang narrative ho chu ina pei thep lo je wa chu tu ni chan ge a hi e ho hin gen theina I tho wa hi in Tangkhul ho mi gup melong ho mi gup ki mat na chu veleu chun tu ni chana hi anu mei ho hi win apasal ho hi win apangu win final ki vet la ding hi hit tai ke bol ding hi pungka som sunga ka chai ding hi hi ti kha ti ti a thu sei dim se na min hi ta chu pan la chu a hi le hon tu ni a highway I ban wa highway shutdown ni bol khum wa thip be a ke mi pin I ma cha ki bol ta lo hi ta hi thip be a I kit pau zong hi a phat mo na khat a hi in a hin la hi chi tu ni CM pan Meitei CM pan UNC leader ho ahin ko na ahi ama ho hin kinep nan lien ta ne ya chu gachi ahi win ahin la ama ho kinep na banglo hi la Meitei CM pa hin kuki cha te mi civil som lali namat ho chu agang theilam pe na hla do winlang nang ho mi gup ki man ho chu NIA khutna pedo ohite a kesi NIA khutna ki pedo dinga hi tai izi ichun a hi theya hi le tu le tu a nang ho mi gup ki man pa hi ku ki cha ten ka he pha po ve atiu a hi ta a hi le hi chi chu NIA khutna pelu no hitin NIA in a chung thu hin khol hen NIA in hi chi mi gup mang ho chu iti man ham koin amat ham hoilaya iti huam ti chu NIA hin kholta hen a case hi NIA khutna pedo tauti hi china dinga chu nang hon jong kuki cha te mi som leli namat ho chu kuki cha te khutna pedo ta win ti a chu thu seina an bolin a hi le UNC leader ho UNC leader ho chu ki OIB se lo a hi ti a hi in hi zong le ke state CM khanin hi chi to bang thu a hin se a hi le chun ama ho jong nil theilo vai ta chu ang ki hian na veti a hi in a hin la I chan ge ya pan a hin la wa ku ki cha te dama a hin la pi deu ham in la pi lo deu ham ti wang chu sei thei a hi pun hi jong le hi chi CM office mo na UNC le Meitei CM pa ke ho na a tunia ana thu sei ho chu CM pan hi ta chu vai hla na ana nei a hi ti jong chu het theina de vai ga phon a hi in hi chi ba na chu CM pa hin tunia UNC ho hi nga chu ipi bola kuki chate som le li chu hla in lang aban le NIA khutna ake su pido o hi ti chu a sei thei ham ti ai la aman jong hi chi keu chu a hi poi aman jong hi chi to bang kuki cha te mi som le li hla do a ichiwa mi amang ho gup melong ho amang ho mi gup hol do na ding NIA khutna pi do na ding pan a hin la na hi adang a hi pon kuki in pi in tu ni a e ho ki phin lo hi la wang wa highway phateta ai block ngo wa hi la tu a hi Meitei ho again theu so Meitei gam sunga jan ha jong chuin na sei ta win thilman ho hi ani ai khangtul jing a graph ki siam hen lang hi le a graph hi ta hi ni ani ai ki kho to jing zo hi ze a chu ama hon jong gen theina atu tu le tu a Meitei gam sunga gen thei ha sat na ni le cha hi ta hi lo le tui don ding hen thau man hi hen gas man hi jong le na sata hung khan je a hi ama hon hi chi ahung so na hi le chun Meitei mi pi ho hung ki pan kit diu hi chi wa chu na sata CM pa hi ahin oi mo kit diu hi ni je a chu ama jong politician khat hi na zala chu pan ala a hi in tunia jong chu kuki in pi Manipur in jong thupon na anabol na a chu 23 tuni hi cho na hi chi a hi
kami ka sa ki man ho mi som le li ho tu ni chan ge a government in na sa lo ta ai koi pi in il ha do pi nai lo zi win hi chi shutdown ke bol pa hi 48 hours sunga dinga kichon kit a hi tai ti a thu phun a bol kit cho hi ta cho ni le cha sumla pai amu na ho hi alang pi a national highway a hi amu hi cho hi chi wa ko na hi ni le cha ho zo se hung lut hi za hi chi chu ahung ke kha tu chana hi la tu a hi agam sungo boy ma ta hi chi pha na chu aman jong UNC leader ho hi anakova kuki cha te mi som le li na man ho chu hla do pi win nang ho mi gup amang ho jong chu NIA khutna pedo o hitin NIA in achung thu hin khol hen lang phateta a hin hol le a hin mu pai de wa hi ti a chu UNC leader ho chu ana hlamona ni chi to banga CM khanin kuki cha te adinga pan a hin la na pa hi ei ho ki cha na bol a hi pun agam sunga mi pi ho ni le cha ha sat na gen theina a hin to wa hi le ahung ki phin ding pau hu avet le ni chi hu ki ven do theina dinga chu aman jong tu ni a hi chi ku ki cha te mi som le li ki man ho agang theilam pe na hla do dinga chu UNC ho he nga hi thum na an bol a hi ti pa chu he theina di ba ga se wa hi in chule Rajya Sabha a MP election hi 18 June a hi neidinga thulu na Indian government in a hin bol ta in hichiwa hi 24 seat kilhen na ding a hi in MP som ni le li kilhen na ding a hi in hichi MP ahung kilhen ting le chun Manipur gam kai sunga dinga Rajya Sabha a tu le tu a MP tu pa chu a hi la sana jau pa a hi in he de wa hin birin sing to ki thol hona arambai tengol ho asi mo wa kuki cha te chunga khan sit na hin bola kuki cha te that chimit dinga pan hin la pi pa sana jau ba Manipur leng pa ti a jong a seu hi chipa a hi in ama jong hi June 18 teng la hin atam ki chai dinga hi tai ti jong chu iga he theine de vai phone wa hi in aban le hi chipa seat som ni le li ho chu hoi lai ham ti a hi le he thei de win ga vekit lo hen hi chi Andhra Pradesh aban le Gujarat na MLA li hiding Andhra Pradesh MP li Gujarat na MP li aban le Karnataka MP li aban kit na chu Madhya Pradesh hi MP thum hiding aban le Rajasthan MP thum hiding aban kit na chu Jharkhand MP ni hiding aban le Jharkhand MP ni hiding aban le Manipur Meghalaya Arunachal Pradesh aban le Mizoram ti ho hi MLA MP khat hi kidding hi chi ho si hi tu chunga hi election kit ding June 18 ting le hin hi chi gam kai sung ho MP kilhen na ding hi iga he theini di win avela ga phong kit lo hen Andhra Pradesh Gujarat na hi MLA MP li hiding aban le Karnataka hi thum Karnataka ajong hi li hiding aban kit na chu Madhya Pradesh le Rajasthan hi thum hiding aban kit na Jharkhand hi ni hiding aban le Manipur Meghalaya Arunachal Pradesh aban le Mizoram hi chot si hi MP khat hiding hi ti pa chu iga het theine dewa MP election ahung lung ding 2026 18 June teng le ding hi ti jong chu het theine dewa hin phone ken wa hi aban le VWA Vaiphei Women Association ho thupon ga velo hen news phabe PR chu hichi het sa na ti adi lo pa hong ki sei pa bo hi anaki phong za zong aumin tunia het theine de win hill set na hin bolo hitin hichiwa VWA letterhead mangcha mi phabe pi in VWA su min sit na dingle Vaiphei kiloi khom na su min sit na dinga to gon anane yuwa
thu di lo ta thu anaso na ho ga velo hen ama on het sa na tivin hi chi het sa na mang cha a VWA letterhead mang cha a hi ama hon thu sei na ananeu chu a hi le Vaiphei ten gen thei ha sat na hin to win Meitei gal jong hin to win tu a jong naga gal hung kit ding a hi in hi chi naga gal ho a jong hin na satai hung boy kit dewa hi ni ji chun ku ki cha te ikin Vaiphei cha te ikin so thei na diu le ei ho nam ki hu thei na ding in e hon atum be a iki vai po diu a hi la vai le KZC a leader pu hen len thang jong hi apan munanga hen lang aban le Sadar Hills Tengnopal Chan deal hi chi lai mun ho a Vaiphei cha te ho zo si khatna atum be a I chen khom pi ho zo si to ki to deal cha a chen khom ding kilung to ta chen ding koima point su si loading koima to ki na loading ti pa a hi thu su ana bol ve ti chu mu a hin la tu ni a hi chi chu VWA hon phateta a hil chet na clarification a hin bolovin hi chi to banga dan di lo ta VWA letterhead mangcha VWA su min sit na ding le Vaiphei nam su sit na ding tribe su min sit na dinga to gon kinei pa hi phamo akisan achi sa 22 May 2026 ni a VWA letterhead mangcha a hita Vaiphei nam su min sit na ding le Vaiphei nam zo thei na dinga social media mangcha a VWA letterhead mangcha a VWA su min sit na ding la Vaiphei tribe su min sit na dinga to gon ki bol pa hi VWA in phateta a hol chilna a ki bolin a hi le hi chiwa thu so bol ho jong koi a hi phateta in a ki he in hi ji chun hi chi to banga Vaiphei nam su min sit na ding la Vaiphei tribe ho su min sit na ding letterhead mangcha thil hung ki bol ho hi a chen na ami asa phateta ki he a hi in hi chi to bang he avela a hin bol ki no wa hi le a kit ting le ki tim ta loading a min to na to phateta detail ta hung ki so do in tin zat khat nam khat ti lawa su min sit na a hi zong le hung ki bolding hi chu ho zo si chu aman mo ki po ding a hi ti a jong hi VWA hon hi ta chu phateta hel che na hin bolovin chule ama hon ase VWA na sei be kit na cho hi le hi chi to bang VWA mina thu so ahung ke bolding a hi le mi pi hon jong in a head team diu chu seal hung zaw ding aban le signature phateta ahung ki kaya VWA mina ahung ki so a hi le chi chu ita san deu a khuti lawa VWA letterhead mangcha VWA le Vaiphei tribe su min sit na dinga to gon hin nei ki na hi le mi pin zong in ta san lo diu hi aji chu VWA in WhatsApp channel ti ho a hi lo le social media account za chom jong akinei pon hi chi ho to bang group ahung ki se ma hi zong le mi pi hon hi chi ho zong chu in a pom lo diu hi ti zong hi thu phone a hin bolovi ti zong chu het thein de vai phone wa hi in masanga Vaiphei ho hi zomi ana umo hin a hin la pu henlen thang VPC leader a pang ama hin mo po na a hin ne ya ko na hi masang 97 gal boy la ya jong chu alanga a thi chu Vaiphei ho hi a hi in akika la hi gen theina to chu Vaiphei ho hi ji a hi ni ji chun Vaiphei hi zomi a ko na ka pot ta ve Vaiphei chu Vaiphei a ding a hi tai ti a jong pot na anasim a hi in hi chi dei lo na ho a chu ama eng hot na a tu chunga jong hi chi to bang thu so ho hi an ki bol a hi in Vaiphei pumpi in pu hen len thang kuki zo council chairman a hi na a ko na a hai na dinga jong I macha thum na jong a ki nei pon phamo ki sa na jong a pon Vaiphei in kuki cha te a dinga bol thei chan a ki bol na chunga hi I macha phamo a ki sa na a poi Vaiphei jong kuki nam sunga
sub tribe la khat a hi ti pa chu Vaiphei in zong phateta ki pom a hi ti pa chu I het theina dewa tunia VWN hilchit na ahin bol ba na I het theina dewa phateta in phon be ke no hi chi chan chu hin tin chule tu le tu a boina melong hon ngo na a bol lova leilon house pu pu lalboy Vaiphei ama zong hi nasata a hi lo lova ngo na a bol lova mi gup ki man ho melong ho mi gup ki hol mo ho hi pu lalboy makai na ki mana aman to gon aneya ama lam kaina akona ki pui manga hi tia ngo na a bol na chunga hi Vaiphei Student Association Jilai Hon Jong nasata adem na a bol lovin pu lalboy hi chito bang mi a hi pon ama hi hausa khat a hi in hausa a hi bana ami pi ho lungsit le chamna dei mi a hi in hi chito bang na to thil bol ho hi ama bol dinga jong kilom lo hi 13 May 2026 a thil so je a melong hon hi ta chu imacha athudi a hi lovai le evidence approve lo hi la hita anop nop thu a seva ngo na bol na chungwa hi Vaiphei Student Association in nasata demna ka bol love ti a jong chu Vaiphei Student Association General Headquarter in jong demna sangta hin bole ti chu iga phondo kin wa hi in ngaban le KSO Nagaland ho Cookie Student Organization Nagaland hon jong press statement khat ahin bol kit novin ama hon press statement ahin bol lo hi a hi le masanga zaleng rong baudi kiti holoi hin thuso ahin bol na wa chu Tony Singsit in Mr. Tony Singsit in YouTube channel khatna interview anabol na a Cookie le Tangkhul ho ki boy na chunga hilchit na anabol na hi chi chu evidence chat na thu an sai a hi in hi chi chung chona jong chu KSO General Headquarter in jong PR an so na chu phatita an so an sei do a hi ta in hi chiwa to Mr. Tony Singsit nin thu a sei ho hi izakai evidence hi chi evidence dungzu ya chu thu a sei hi bowin ama personal propaganda khat la khat ki to mo theina ding a hi lo la khat ho lung han theina ding khat ho pan pi a thu seina I macha lo hi iza kai hi evidence hi chi evidence puma chu thu a sei hi bowin Nizi chun aman thimona anei poi ti a jong hi KSO General Headquarter in jong phondo na ananei sa hi in a hin la hi chi chung chona jong chu zaleng rong ho hin hi ta chu thuso ana bol ki je wa chu tu chunga KSO Nagaland hon jong press statement khat a hin bolovin hi chiwa zaleng rong bung baudi kiti holoi in Mr. Tony Singsit ngo na ki bol hi adi a hi pon ama hi KSO executive hoto aki ko man na ima pon ama hi chiwa hi president jong a hi pon aban le apa jong hi IPS retire khat a hi in hi ta chu Tony in tu ni a hi chi zaleng rong baudi ki te holoi in KSO Nagaland president a hi ti ango na bol pau hi thildi a hi poi hi chi adi a hi poi Mr. Tony Singsit hi KSO Nagaland na ko na president a hi na jong I macha poi a hin la ku ki chapa khat a hi na zala chu KSO member khat chu a hi nai hi jong le OB a ko na ama hi I macha a hi poi ti a jong chu hilchet na a hin bolovi ti chu iga he thim na diwa in se wa in tu la ya hi email ma ho hin inam sunga dinga mancha theita ta hi lo le thu phata ta in seido ho hi na sata target a bolovin hi ta chu di lo ta ngo na a bol ho jong hi imu so ke hin hi ji chun KSO Nagaland hon jong tu ni a hi phateta hil chet na hin bolovin Mr. Tony Singsit chu Seijang village parent district sunga cheng a hi in ama hi KSO Nagaland to I macha
hita cho OBR hi imacha panmun anei pon kuki chapa khat hi na zala bo chu member a hi in aban le hi chi kuki cha te Nagaland gam sunga cheng ho hi masanga pana anaki cheng a hi in Nagaland freedom fighter a jong hi mi izan ham khat Nagaland movement a jong hi kuki cha te mi izan ham khat in pan kila a hi bowi tu ni a hi ta hi khat la khat kisu men se na ding le communal ta community khat la khat kina thei na dinga thusu ki bol pa hi phamo ka sawi ti a jong chu KSO Nagaland hon jong phondo na ahin bolo ve ti su thien na to banga hil set na ahin bolo hi ti chu iga he theine dewa i phone be ke no hi aban le Naga people union in fal hole kiloi khom na za chom chom ho hin tu a hi kuki cha te chunga iti pan la theiding ham kuki cha te iti su min se theiding ham ti a hi nasata pan ala zingovin tu a jong hi chiwa hi lekha thotna wai ga belauchun Sangai Express a hi in Sangai Express ki ti chu news CM ho paper CM ho hi in abana heta chu nga lang hi ana kovin ISTV Impact News ti ho hita chu newspaper za chum ho jong hi lekha na thot novin press subject nga chu press release ativin hichiwa ama hon thupon ana ball pen pau cha hi le ahung hlung ding May 25 2026 pungsom ting le peaceful mass rally protest kanei di wa hi Monday ni hoteng le mass rally kinei ding a hi in hichi hi tribal market na new che kona patna hita chu CM office chan ge ya ki zot na kinei ding aban le memorandum pe lut na jong kinei ding a hi hichi hi May 13 2026 a leilon a thingnoi hon melong ho mi gup kimat na chunga hi hichi lungkim lovet sa na hi peaceful mass rally protest ki bolding hi ti a jong chu lekha an thon no vi ti ho jong hi mo a hi ni chiwa hi media tam thei pe na hung han lang Tangkhul ho thu sei a hi lo le melong hon narrative asim pau hi ngai hlale ti pa chu dei sa na chu media ho na sata ana ko a hi in chule achi sa 22 May 2026 a jong chu Thursday ni a jong chu ama ho hin Naga people union hichiwa kiloi khom na tribe ho zo si jong hi ko khom na ana nei win meeting ho ana bol ve ti a hin alang khana chu hichiwa number 1 a pana number 9 chan a hin gol ha na wa hi ga velo chun ama ho tilhen Naga min pu a kiloi khom na ho a hi lawa hi la a tribe ma leader ho ako na ho phateta hi chawa azi lu no hen ti chu Jaleng Rong Union aban le Paumei Union Mau Union Tangkhul People Organization Anal Union ti ahi hita chu azi la wa hin la anoi langa tena azi pau hi e a patna el chan akoi ho hi all cookie ho ngen choi choi na ije achu amon alisa ajong akoi lo hi chwa hi number 10 a akoi la wa Naga community ti a hi abolwa noisi dan chu ka ti hi ngichilang ho a hi ajaw sa thei hi ta cha alisa sim do de wa a hin la tua all cookie a na ama hon anop ada Naga akai lut ho Naga community sunga akai lut aimol chiru chothe ti holoi hi cooking en hi cho ya hiwanga tu ni a thil bol dan pau jong hi a letter bol dan no wa jong hi ivet na hi le chun anoi si dan hi chwa jong hi kilang ma hi ti chu hi chwa ko na het the a hi na hin la ma ho hin la na sata a hi chi kiloi khom nei support a bol kit no hin a hin la tu le tu a Tangkhul ho adi se na hi chiwa lamkai Naga people union kiti holoi hin hi chi tribe neo ho hi imachan ase powi hi chi hola a jong hi neo khat alien de hoi achung langa phateta a gol do win a neo ho si kukinam sunga ko na kilado ho wang hi deilo bola bol da na hi akimu eti pa chu iga he them na di wa neo cha hin sei sau ja ma hi in chule working committee ti a
Joint Tribal Council kimin vo a hichi Manipur gamkai sunga tribal ati tiang la ma wa atuma tribal indigenous type deuda na a ki sei jiwe hichi holoi in jong condemnation na bol na wa na save cho ku ki cha te dem na a hi lawa hi le hichi date 13 May 13 2026 ni a anakithat Wilson thanga kitipa ngichi attack ki ball ho jong chu ama in ku ki chate ei pum ngo zengo hin a hi wanga chu ku ki chate hi chilai la a aga kilut na jong hi lo a hi in chule tu ni a thil so tilehen pung ni la a ki kap to na umin ku ki chaten charoi kitina ho jong hi attack a ball ve ti a za na na the ho bang chu jan hi katina hi chi ho bang hi ku ki chate ei pum ngo zengo hin a hin la hi chi ho jong hi zo thu ngen a hin tua 13 May a milong gup ki pui mang ho jong hi leilon Vaiphei ho ngo wa ama ho a ko na ki pui manga tu ni chan ge a kimulo ai ti ho a jong hi ngo na bol wa za na hi ei ngo zengo hin chule tu ni a jong chu i ga vet kit na hi le Tangkhul ho hin i ma cha sei lo a hi wanga Meitei ho hin hita hi Tangkhul ho pansat na dinga to go ne hi che achung langa a logo wa ga veleu chun hudol ti ha hudol news update ti a hi aji uven hi che ho loi hin anaso ki na wa cha hi le u khurgam kai sunga jong sarkap phung ki ti na Tangkhul ho a hi ku ki cha ten mongkot che pu hon hita chu attack a ball ki novin ki kap to na umin Tangkhul le ku ki ka a hin na sata boina tu le tu hin ap so eti a jang hi a the ki noi cho hi chu to banga hi Meitei ho hin tu le tu a hi Tangkhul ho hi mangcha a ku ki cha te su boina dinga to gon ani jing wi cho hi chi Tangkhul te a chi lo ji wa angol ji wa tu ni a hi e ho to ki boyu a hin la tu ni a ku ki cha te phate ta I panova pathinin ap igamu hi hoi ta ki ven bit nova gamgi hoi ta ki sim do nge le phat khat le Tangkhul ho jong hi Meitei gama ko na po do ding hi hungo ding a hi win hi chi ting le chun Meitei to Tangkhul ho jong ada acham lowa ki boy tho diu I to banga pan khom go jong lew hi chi pang khom theilowa hongkin na tho diu hi ti pa jong chu I ga he thiam ne device se wa hin hi chi keu cha hi point Meitei le Tangkhul ki tho khoma social media ho mang cha thudi lo ta thu aso pau hi ga velo chun hi chi wa jong hi chi hi melong hoi na so melong ho a ko na nga thu so ki bol ho jong hi ga velo chun tu nya ku ki cha ten naga ho farmer ho lokon ho attack a bol win thalaka khumove ti a hi noni district gam kai jong attack a bol ta ve ti a hi aza so chu ai wanga hi chi hi lo chu e hon ki bol lo chu hi chi ku ki in pi sawe sadar hills in jong hill chit na phate ta an bol ta chu ai wanga tu ni chan ge a hi hita hi melong ho la Meitei ho ki thu a hi ku ki cha te su min sit na dinga social media ho internet ho mang cha hi aza na thu athe tha ngove ti chu mu a hi in aban le hi chawa jong hi ga velo chen hi chapa di hi social media hat chong hi chi hi Twitter X langa ho analu jinghon I het de wa hin a thu post mong hi ku ki cha te a dinga thil phamo mong lo hi ama jong hin a post a hi in aban le hi chi Manipur record ki ti hi Meitei ho hi ki cho Meitei hon jong hi chima banga chu tu le tu a hi I a ti le Tangkhul milong ho to ku ki cha te akisu tu in I chanam khan a ki boy theidem ti pa hi to gon ani wa hi ta cho aza na hi chewa jong hi ga velan Tangkhul naga travel ki ti pan jo hi chi to bang ma a chu tu le tu a hi noni district langa nasata ku ki thingnoi hon attack a bol ta ve civil mi ho athan no ve hi ti e khati e tam pi se hi cho to bang hi a hi the a hi le inam lam kai ho hin evidence patata a ikikoyuwa hi ho bang hi ipo lut nova government hi nga report e bol sa thewa hi in a hin la tu ni a hi ho jong chu e ho hin itup de povin alanga social media langa pan la hon wang thei top so a hi ho hi
ki le thu jing counter ki bol jing a hi nai ti pa chu nami te het dinga iga phon wa hi in chule Meitei CSO ho hin tu le tu a jong hi Delhi gam kai sunga che ki nu vin memorandum ho jong anapilut ki nu ti chui chi president hi nga ga pi lu cha prime minister a hi in home minister a hi in hi lo le home secretary a hi in anapi lu now memorandum ho hi tu ni chan ge i ma cha ki sei do lo je ai tu ai president chan ge ya na chewa president hi nga jong hi NRC ki bol ma sanga hi census ki bol ma sang NRC bol te ding ti a hi memorandum anapi lu no ve ti jong hi mu a hi in ni chi chung changa jong hi Meitei CM pan jong ami ho hi an hil chi chu inop hun na NRC bol the hi pon hi chi expert ngai a hi in expert ron eti a bol ham a rule li piam ti het lo wa hi le NRC su ki mo bol the lo hi a meaning i mo het no wa thil mo bol jing the a hi pon a rule hi in hi chi a rule dung zu ya chu I bol lo wa le hi thei lo ding hi chi NRC I bol di wa hi zong le census kila zo ting le bol the hi ti a zong so an sei phong sa hi in a hin la tu a hi kokomi lam kai na a CSO dang ho kiloi khom na a hi ama hoi num lo wa gu thim cha chi kit no wa CM pa zong he sa kit ta lo wa census kila ma sang nge ya hi Manipur gam kai sung NRC bol vin a khuti lawai le census a hi refugee tampi hungzau khading hi ti a hi ama hoin le memorandum pi lu na ho zong ana bol vi ti zong chu mu a hi in ngaban le Tangkhul le Meitei ho hin eng sit dan wala ho pan la dan to akiba lo dan hi neu cha ka seinom na lain ga velo chun mi ni hin ku ki cha te ni le sa ho ki tho pi na ti su ki tho pi na jong chu hi di hi bet I jong le ku ki cha te gam kai sunga hi sum kol ve ya hung na wa ni ta so anamanuvin ku ki cha te ni le cha a hi lo la poimo ho na pe ho ne ti a chu amanuvin hi ta chu amani jong hi thading mat dinga gi na ho jong ana bol ve ti ho jong hi mu a hin ho chu hi chimala la hi tu ni chan ge a Meitei gam sunga business bola Meitei to ki housing na lai jong tampi ki hi jong le ilam kai hon hi chi ki vet sui lo chu ama ho chun thil khat to gon ane vai le ki kan tup chat no hi chu koi ma chan ama ho leader ho phalna be ya chu na to thailo chi ki hit na khat no chu ho milong ho to a hi lo le Tangkhul ho to ku ki cha te ki hit na wi chi chu chom cha hi chi phailing mol lang ahung boy la ya jong chu amo in thupi na ane vai la ami pi ho hin ku ki cha te chu an che lo jang khat jong api thailo chu aji chu akilol now a leader pawin thupon ane pha na chu ku ki cha ten an chang iga ki cho go na hi jong le ke hon nang ho ku ki cha te I ma cha pe thei po wingi no mo sa hi in ke ho thu a hi pon ka leader ho win thupi na ane hi ji in ken ka changa I ma cha bol thei po nge ti a chu a thu jang ke a sei do rengu chu a khoti a hi le chun tu ni a ho hi thil khat I se ya inam pin hi chi to banga thulu na bol ding a hi tai ti a se ya hi jong le avet sa na lam za thang ho imu hola na alam kai nung jui mala la a de a alam kai ho sanga lien zo a panding go a panla kitam zo ai ho nam sunga hi je a jong hi inam sungo khang to theilo hi chi keu cho hi point tu ni a lekha anapi na wa jong hi velo chun president of India prime minister home minister defense minister finance minister tribal affair minister I ta chu tampi mi som lenga India gam kai adinga panmun lin ta ho alin pena patna som lenga chan ge hita chu lekha na thelut ki no chu hi chi lekha na thelut pau chun ipi seu ham ti a hile RSS ho chan ge a hi lekha na thelut no hin hi chi lekha na pi na wa subject pa hi ga velo chun pi name cha kip gen deputy CM ahina a kona haisa ding aji chu ama hin tu le tu a Manipur gam kai sunga deputy CM ahina hi misuse aboli ti chu adi lo lang ta in amang chai ti hi zo ai wanga tu ni chan ge a hi aman adiputi hi na ku ki cha te adinga aman cha na zonga ki hepun chule galmi adinga zong aman cha na danga ki hepun
milong ho athin dinga mi som ni lang imat nuwa tha do dinga thupi anei bo chu hi che bo chu a bol la hi a hin la tu ni chan ge a e ho dinga khuti ta a deputy cm a hi na power mangcha na to na hi kimu be la wa hi na hin la ma ho na sei na wa chu ajipa knf president knfp president a hi in hi chi ama hon hi chi thing noi ho mangcha a hi tu chunga mi gu mang ho zong chu ama ho lam kaina a hi chi to bang na to na a bol wa hi ti a chang le leilon ho ngo a chang le knfp ho ngo hi ta chu ango to le lew hi china a pan la ho zong hi memorandum ana pelut ho pnem cha deputy cm a hi na a kona resignation ki boldinga ana pelut ho hi manipur naga youth organization tia mnyo tia kimin vo aban le fncc cho loi het de wahin ama ho a hi win aban le mtdc kiti ho loi manipur tribal development corporation tia kimin vo hi cho ho si hi kiloi khomova to ai pnem cha jong hi apan muna kona resign ki bol hen ti a hi memorandum president prime minister ti ho a hi le kha an thot nu ve ti jong hi mo a hi in a hi le tu ni a impact news a za hong ki se a kene bi ho su min si na dinga a za hong ki sei kit pa chu ga sei kit lew hen hi chi wa athu sei ho hi sa pau he hon jong in a sim the wa hi in a hi lo vai le Meitei pau sim nom hon jong hi chilanga hi Meitei pa wa jong a ji ki nu vin ni ta chu ama hon ngo na bol pau hi alung thim phat lo dan hi chi wa ki kap to na hi lo vai le thil khat ahong so po vai le ku ki cha te ingo zengo hin hi chiwa irb te ni zong hi irb hi ham hello ham wang chu approve chat wang chu id ho ahong ki so pon hi zong le amanin anaki interview na wa asei ho chu a hi le irb som irb 11 nichi ho a kona posting ka hi viti a chu anaki seo a hi in masanga hi tin hi khotin kana umwin ti a jong he ana seyu khat hi a hi le anal khat hi a hi le tangkhul hi di dan a hi in amani hi irb hi jong le knb ho a kona thu kimu dan dung zuya chu amani hi drugs ball a hi ti hi chu drugs smuggling ball a business ball a hungu amani hin kolgam a hi kolgama hi hungwa lu hlon ai wanga chu ado na wa chu kolgam a hi ka het lo je wa ka hung lut kha wa hi ti a cha sei ve ti a hi in hi zong la het na sa hung lut diu wang chu ta san o min mi ta chu drugs business a hi win hi chu ho chu anamat no a hi in a hin la country chom a hi pha na chu ama ho hin damta a security force ho khutna a hin pi do okay no wa a hin la do wa hi tai ti pa chu het team na di wa in se wa hin tu ni a het to lo hela Meitei hon azat na English azat thua ji wa di lo ta boulder pillar hi za na kene bi hon ahin manovin anakai mangovin hostess a koi veti hopo aseu chu adan chu kene bi ho chu india gamsunga honglu na india gamsunga patita function da na hi narrative abol kit no hi chu thudi lo ta eho mona dinga to gon aneu hi chu ai wanga kene bi hon aseina wa chu hi la amani hi burma gamsunga honglu na hi ti chu ji fencing imu chu hi chi fencing kigen pa khu langkhat khu india langkhat hi kolgam hi chu hi ta chu fencing thupi ta jong hi lo hi chu i ja chu ama ho hin tunia chu indian khuna Indian Army ho khuna hi pi do na ho jong ana nei ta ve ti a video ho a jong so athu sein ho jong mo a hi in I ma cha I lo po ve lung si tain e veng ovin ne la cha ho e pe vin dam ta in la do ve ti a jong chu athu sein ho jong chu in a mo de hi a hin la ning lang khat langa I ho hi imit mo ji dan hui tu ni a jong chu Meitei news ho a jong chu I mo so ke de wa hi in hi chi rims Meitei gamsung Valley of Death na hi kuki nupini anawa lut kinin kivet sa dinga hi rimsa na chi hlone ti jong chu mo hi ni chung chang a jong hi Meitei hon a zat seva kuki le Meitei ki cham a hi tai kuki cha ten ngai dama ki thum ven abo kho mo ven hi ta chu Meitei hon ki ngai dama
tua hi gam sunga kivet sa dinga jong kuki nu mai ni hung pan a hi tai ti ho ai aza za na thu na sayo cho hi cho bang hi alang khat ai vet na hi le chun I gam kai sung a hi lawa hi le a ho hausa ti ding ham authority hon mo phate ta ai ki po wa I gam sung inam sung in I tabanga gen thei ha sat na to jong lo han inam pi igel do wa tu ni a nangma thanop ji a hi lawai le nangma thilbol khil ji a generation iza nam khanin gen thei atu ding pa hi igelo ngai a hi koi ham tu ni a gen thei tho nom ding koi ma cha gen thei tho nom ki lo a hi a hin la ima sang hin khoding I tu I cha khang ding igel ting la chun tu ni ai hon gen thei ha sat I tho ngam lo wa hi le I tu I cha te ven a hin tho ding pa hung na sa ding a hi ti za chu mi pin I kha ke pe na tin le ha tho a I gam ina ma ding a pan kila a hi in hi ji chun kanam mi te ho anu apa hi ta chanu ta cha pa hi ta hoi ta I tin I ha thoa pan ila wa I tu I cha I gam ina ma dinga inam ki ven bit theina dinga hi a hi thei chana ei ho jong chi daw tin ama ho jong lut sa daw te ti pa hi avela phon do na hin bol hin tin aban le notice khat ei ho ku ki cha te dinga thil phata khat hung kit chu a hi le masanga Meitei government noya in umuwa Meitei gama coexisting in a hiwa phatita Meitei gam sungena depend in a bolwa thil khat development dingai zong le phai tol sunga kisim college thupi deu khat kisim ding a hi zong le Meitei gama kisim thil khat development hung kit nai zong le Meitei gam nge na hi ta chu na ki polut na thing hanga pana le khasim ding iti zong le thing hanga school ho sim phatta sanga chu thing hang school ho chu ki dal ha a hi ta chu Meitei gam sunga ga kisima Meitei ho sum tam ta na ki pi a Meitei gam sunga chu sum tam pi na ki sung lu na thing hanga school ho chu su hina a hi lo le su hat sanga chu hi chu chu I tha do wa Meitei gam sunga ina lut jiu chu na hi ta chu ina lut no wa example ding hian I pi hi han thil cho ding hi zong le Meitei gam lo wa chu ei ho ku ki cha te gam sunga hi mu ding jong lo ki hin so na thei ding jong ana khalo a hi in a hin la tu a Meitei gam sunga ku ki cha te I lut lo wa ku ki cha te gam sunga Meitei ahung lut lo pha na I gam sunga wa hi development izan ham khat ta chu to 2023 a pat na 2026 chan ge a jong hi ga velo chun masanga Meitei gam sunga na anakimu ku ki cha te gam kai sunga anakimu khalo tu a hi kimuta Meitei gam sunga anakimu khalo ho jong tu a hi ku ki cha te gam sunga cho ni chi aka la a e ho nam se pai ka hi e ti ha e che ho loi hin demand a bol ji awa hi tu a jong hi gam sung enam sunga hi dei banga a khan to lo thu a hi in min nei ten jong le building sangam lo a hi lawai le nei ten hel lang I gamina ma dinga thilpha chom bol nom jong le demand letter mu ding ki cha na bol lo tampi na lai a hi in a hin la tu ni a inam sunga dinga thil phachom ta khat hung thung cha hi le hi chi to bang exam hung thung ding ho jong hi event na hi le tu a hi igam sunga mi gama chi ta lawa igam sunga jong exam center thei tai ti pa chu iga mu a hi le pha kisale jengin hi chi wa jong hi notification hung ki bol na hi ga velo chon tu ni hung ki bol la hin hung lung ding 24 May 2026 jing ni ho ting le hi chi wa exam bol ding candidate mi som nga le ni ho hi chi ho ding ai to na a center in hi ta chu exam bol na ding candidate ho dinga exam center ahin gon ho hi ga velo chun hi chiwa inop na pen a hi pi the a hi tai ti a hin ta do no hi ga velo chu e ho gam sunga bol the a hi in Tangkhul ho chu a hi le chun ukhur
higher secondary school a bol the wa hi in aban le ta pho langa hi ta pho hi sanapati ti bin sanapati ho milong ho dinga agon da no hi in a hin la ta pho hi kampo pi district hin la hi in hi jong le me ma ho ivet na hi le tu ni chan ge sanapati ki ji ja jong chu sanapati a ji o hi mai thei a hi in hi chi Saint Anthony school a ding aban le api theu katina aban le kampo pi adinga hi elite higher secondary school hi abol diu aban kitna chu Churchanpur adinga hi Churchanpur college hi abol thewa hi ichi 52 candidates ho hin hoilaya eima center to kinai pen ham Churchanpur hi le Churchanpur college a bolding kampo pi hi le kampo pi elite higher secondary school a bolding itiam khana sanapati gam kai tokinai dewa yu ma hi le chun Saint Anthony sa bol thei ukhur gam kaya hodinga chu ukhur higher secondary hiding a hi ti pa chu hita hi masanga ana khalo adi setna thil khat bolding exam bolding ti a center ahung uma hi jongle infal Meitei gam sung ti lo wa chu I macha hi cho ta bang chu facility anaki mukha zo lo a hi in a hin la tu a hi chi to bang boina in nei zo wa ko na I gam sung inam sunga jong in zat mi inam min hi chi to bang nom ta iga mo thei pau hi I chan ham khana development tai ti hi het theina de wa te khin neu cha kaga sei be no min tu ni a Churchanpur gam kai in jong Churchanpur gam kai sunga bol theita kampu pi gam kai in jong kampu pi gam kai a bol theita sanapati gam kai in jong sanapati gam kai a na bol theita ukhur in jong ukhur gam kai a bol theita akhoti a hi le chun tu ni a hichito bang exam ding ho masanga an laya chu Guwahati anakidel Shillong anakidel ahi lole gamchom Mizoram anakidel hita chu ichi na mai me a jong hi asang tel tela ki bol chona gal I hung boy ti lova 2023-24 la jong chu igam inam sunga jong hichito bang exam ding a teng le bas I haya ruwa Mizoram langa I sol jiu chula I sol wa chu KSO in sumi za jan ham khar sen chu aban le amimal jing in jong sum tampi ki seng chu ahi wanga tu ni a hichi eima gam kai sung na hi auto bahara som ni ham som thum ham ti kalwal chu ki seng ta lo di chu hichi to bang hung hlung hi chu hichi a hi ai le chun tu a ka ga sei nom pen chu ku ki cha ten I thu mo SA hi ki mu wang le hichi niau cha exam center I gam kai sunga hung mei jong I chan ham khanai phat chomo wahil SA hin mu lew han ku ki cha te hi leng to bangai to dio leng to bangai gam sunga I mu kha lo zo siu jong I mu theu hi ti pa hi ku ki cha ten I lung thim che wai ki koi tu mo wa hi ja chu SA hi apoi mo hi tai tu ni a ke hon hichi kamu wa hi le ka gam sung development ding kami ka san khan to machal na amu theiding kami ka san za dangnam dangjong adel pha zo ding a hin hichi kamu lo wa hi le tu ni a hi kanam pum piu hi mi so a jing ding a hi ti pa jong hi het jing diwa kanam mi te ho ai het sa hi jong le avela remind ka hin bola mi pi hon SA ki thum pa hi akimo thum a hi poi ti hi het no wa tin le ha tho a mi chi ti lo wa ku ki cha te ki hin so na ding poi ti chu idin that video wa a chaina ka ga sei the in tin hi chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a I gam sung inam sung thil dan ho hil chit na hin bol thei ho hin tin tu ni ku ki news hin be a hin ngai ho zo si na chung chi bin ka ki pa in na bon cha ben pathin in phat thei na bo jing taw han